Anti roi me go bolo ka den twang. Gwandi den twang ti roi me go bolo kiji. An ce video di charge kar wani dial ila kan dial caga jek. Man do dien baji loj ala gwar kiram dirka kiram charida baji lojano ko roi dial ko kan dial cagaling ku jini garoi kang bor te communication ka gad jube te la politician te dit muta ka communication ka ane ba loji ma ko jin logni raje ja kwen pan ka je ka dumbulo aus ko ci jugu tuna ne raje ci kwen ci to gat tuang ci mandan panken polka tarame ci wang tarame ci yege jen kan dial gatin ka ci raj kene de kon la men ken chen chur ken de mention jita la chur ken mention kaje badan baji loj ka loj alarana lui gwan gur ma dabi ko jin dabi en gadu chen di lui ka loj mi le de che dolaji te de to ka baba baji loj ko mi julle yaka baji loj ka loj ran loj gwan mando dien yeni dia la gujeti ka tuang bi chier ka video da ko ga tuang pan e jawo pan me akwen yen jawo balok ka che yor ka long kan pona ka bi chier ka je be video ma be ugi man nyam jen che la tunu ne karoi kang bor chi ke mir ke ne pg machar rame post picture ko ne pg machar ga tuang boy to ngok tan ko ga tuang tege turmi ja do I don't know AI original photo jenen original photo man wa jike pg pan ka timeline de jin original photo ne mo yen pon nyam mo ka ba ga charamo peg de jenen peg jen mo yen ko jime me jen peg cha ko do ke AI eno ko je ke go mi jira mala guje go we ke go bi ko yin da AI wal da to we ke go mini jidu pal pinya go ki wangdu pali pinya go we ke neme ajen tur bi jane do pin ke AI neme ajen tur de men kula tur de mo original le te jen cha ko do ke AI ti ga twang jen cha ko put ka Facebook de ko le ngaje ga twang ajen ta ka good information mo go ga ri kang bor ne PG ti ga mi ke jube le ngaje go ko ka twang aramala ko nong lere ka lere ke mi joje wale o chicken bulu to ka twang ba joje wale jini je ko ne PG machar ne me AI me jen to yen wore goje ke go an garoi kang bor la roi ke evident an tem akan ga twang na loj goje wajen ta ko na ga twang ka video de ba ku la ma lar ge ga twang len waje ma go ka pal rodu pe first barwai ka dung garwe taban je wena ne ngane je roi ka jen je roi ka na ka jube cha ju ne jen ne kon ya la ko ka te ka mai ka le bulu awe wang na kwa ma tot tin kwa ma du ti jen ti wang ko blue house ti wang na kwa ma tot ga ke ne jen ti wang according to video de ko video de jen ne ba che bu ngona be for a future reference je wang na kwa ma du ti na ka blue house ka office jen ti wang ne jen no and my information blue house je wang ke lu lo je ta de blue house je wang ma ba blue house jo ka to no blue house ni jo mi jen la ni jen da de bai garwish ci garwai garwai ke lol garpos garwai ke nas garos maina garwish chano ngala bojen bala bagwa baron bala yusi yugo ka baron kon wara cha baron cha loken kitra mo ko ga kan ji ku marandien made kon ba criticize garjen garwish cha ku non point de cha ja ka wojen ba pe ye kume and then bene de contact social media ba criticize kan nyami atin me ya nen ba nyamo cha ka ra long ke dun le yene nyamo nyami re jere ba mo na attack ba so ne dara woto cha ka deploy ki kume jere me cha ka len to gurgur ga tetin da maktaba yan ka tetin cha ga goro go garbo point da ba use go jen te ka na ka social media ka te ka ne ti por ka jetin wan ba use ko ci baron cha lo nuara ba garwish ba la nyoka no
bagar we bala nyoka nong luang lo gwar chu de won ma chala gar we ran me nyin kulo la kwe ma chun ku ran me nyin kulo la kwe ma chun ku la ngai de la kwe ma chun ku gar we kang bor yes thank you so much thank you Kenya gar we kang bor cha no bala use ku badal bron yen wali nga jala ye merun ya wje la to gar we kang bor cha no ji ku me kwala use as a bron ko cha bron di bron fet beda ngai ga no bron ne be nuara be control ka social media ngai ga no nuara ba wije ne me cha bron na kala nuara bi ka trama ma bi ka lar ni to no ma ro ne ka tung nuara ka bi dong te ko ni cha gwar ne ken bi ka tagariya ka kui ko ne ne bi nuara ba ka nang ane de la ka ko wala gora bi na nyo ka bi na roi bu na nyo ngar so cha gar we kang bor cha je cha pe kana right ka kana mother ame kam yo information na PG machar right ka kana PG machar ko information na ka ya dia waje chia video ga tuang che jelim jaro jen pipeline tema jen gwa kwenete bad goro tuno ne balu je mat ka balu bo la gwar medit ko da loy the bell sometime you know man goro lar jen ga tuang an garo kang bormo an ga nuwara makana chara kana gong an ga nuwara makana chara kana gong logan nuwar wo ka log mjek mala linge log jogan tap loge log mjek yente amray konta ga dit ni ben rar ku so Sudan kadi de mo bagan nuwara tin kontin tin joji en nuwar wo ne ni churkin bigling rede an wala ni yabi choltu ne nuwar wo ita communication ke lol gar kot ta communication ka wuri chale garud mai tade jek but an gwe je utu ne mi che wi gwara me ma ta tana mi ta kwak kwa yu ko kala cham ga milar je garu kan bor ta wo jek te communication ga gade ka tuam gine jen gwar ma dit man do dien mi te ko mi kueni lamni je kono guri gwa ma na tar ci lar garu kan bor te communication ke PG machar te communication ke gar jube ka cha ku ngwa bol bron a jaraman bi nuwari bi ka target an gan wari 100% chan we gwar chan da kwa ban ka tuang miti ka maladi di ju baba raj ma che chuong example medan chi kolar tu ne chora ke nya ku ke social media an che jo cha pon nya ku cha ko ka bukum chi nya ku chi mwere raj mon ti di mentam ke raj ne nya ku ahene tu ne chua chaka te garo kang bor mi nuwar wo anan gan wari an gona yo mu yem warga pene ga wo cheka ndia pene ga bige jig men video na tala nuwar wo mu de mu ga roam in my life PG machar ni je ran kir mayar ni dia lo karan ki kir mayar an gar nya mo chua martan na balare ankol ko focus my life kono gada yu arana yu 24/7 teral nuwar go che ndai chama tegen am do gudo please abi ku lar garu kan dor anwar wo mo jaga yo da tuang ray mda chuang na moni gar jaroide man do dien diden balar yen walle unu yalden tuang mu jogo jogo tun ne garu kan dor te communication gi jube te communication ga nuwar wo na ba cholle nuwar wo kan dial ka ko kan dial ka nuwar wo ga gade kan dala do ta communication ga ka tuang ne gu dial tum gurji kan dial mi diga ga right kir mi diga ga peg news kan dial mi jugu jugu to ne garu kan dor ita ko ra chaje ke lew te communication ga gade ka tuang citel good information ambalar ni walle ke bi ngadre te ke du milara je garu kan dor te communication ka gade jube garu kan dor cha ko ngwa bol bron citel true news akola rankol an garu kan dor ma che de cholon warwo an gan wara ni pon gwara mi tay de na wana go ma ka tamandela bedelo bula garu kan dor cha gup an rim gora ka mare changa de cham
mabalare bara wotu ne mela ka tok ba yiglat mela je tu ne gadu kon tike kamal pankien ba tok ba yiglat tien det 15 alieba det 15 lar mo tu ne ba gadu ba rim kien ki ba pankien ki cheng ba gadu ko ngi alieba ko jen cheng chilar mi jini chi to gadu ka teke ra to ko jin ngor man teme jin gadu chi ke teke ja gadu cha ne kan dia lar ju tu ne an chien warwo an gan wore kana chara kana go chen we gwar chen de ko garel ka chero mi cha tok ka social media chen dalla ani ajen gwa de pekten yini de kon la peng ran ko ado lat bi rajin ne ran kar wadu reidu kar wajiran reidu kar wadu court reidu kar wadu court ki ye chien kiji guru tu ne birwan bi ko na kabe penye gwa bi media tok kan mala kaj bi kon ngaje gwa wona me tawal ci kaj jiran mi ji runti 18 ci mature jiran ma dit mi tigi 18 years ci mature already ta mo ngol kiji ku jimi jena goro bala jena ani biya temal